ubu ngubu ari mu bitaro kandi ntameze neza. Amakuru twabashe kumenya ubuzima bwe ntimeze neza kandi gikinde bibukega ni umugabo w'imyaka 50 yahisaga kuvuga ngo akubitwe atortirwe hariya ubu ngubu buriya ntibamutortira nka general bamutortira nk'umunyarwanda kandi kabone we ihoga nawe yakore training bano bandi bari no kubaziza ubusa bakorera training muri Kongo uriye we ni Rwanda yikoreye gashora yagwanye mu Nkotanyi uriye we no muri oshe yabo arahari ntibamutortira nk'umugenerali wa Kongo baramutortira nk'abajya gisegeti yavuze ngo azakuranwa aba infiltre yavuze ko ati muri kigisike cya Kongo nzokuranwa aba infiltre ko avuga nabahe nabanga bahereyeho utomenya ngo ameze gute ariko nyine ni umuntu uhumeka wese ni bibiri n'ubuzima cyangwa gupfa ikizoza tuzacakira. Uwitwa Oscar uri muri Metro Oscar uri Canada iwe yakoze gitangaza kitarakora abandi bantu yandika igitabo avuga ngo le génocide de Banyamulenge ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge génocide yakorewe abanyamurenge arayivuga arayisobanura ifite amarticle menshi ifite n'amategeko igenda isobanura biravuga gutya mu tegeko mpuzamahanga bivuga gutya mu mategeko ya Kongo arabisobanura de tout et derrière ngo habe jo bundi ati bijya byose nabyanditse kandi buriya nimba yandika ko hari genocide yakorewe abanyamurenge nuko yifuzaga nuko ico gitabo ciwe nyine icemerwa ndetse ikemezwa mu ma genocide yabayeho ku yego none akaba yivuga yaragipublishinze umva adakwiye gufungwa noneho abeshisi ejo bundi araza ngo yaje gusanga ngo yaranditse atarabimenya neza karaje kubesha abantu ni ukuvuga ngo igitabo yanditse azongera kwandika ibindi bivuga ko nabiriya yavuze ntawo bihagararaho ejo mu gitondo azavuga ibindi usaririwe yananiwe no gusoma n'ibihe n'amajira mugano w'abaswahili yananiwe gusoma inyakati ni nkuri indege irahiribushe agiye mu Kagara anafite n'umwako agiye mu Kagara ngo kagire amahinga abiri gasenyutse gaturutse ku mutwe. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment, Miunda TV1, Rugenza TV ndetse na Joshua TV1 aya n'amacano yose muzajya mukurikiraho ibyo mukunda byose ubwo ndavuga ibiganiro ndetse n'amakuru yiwacu mu misozi miremire y'Imurenge. Reka rero tubaha ikaze mwese tubanza gushimira abantu bose bakoze subscribe kuri ayo macano yose muri abagaciro muri afatanya bikorwa bacu beza ndetse naho utarakora subscribe hanyarukire ukore subscribe. Turi kumwe rero na Miunda niyo tugiye kuba turi kumwe muri kino kiganiro ndetse na makuru tugiye kubagezaho. Areka mbaze mwiyegereze hanyuma dukomeze. Yego mwiriwe wa Joshua Entertainment, mwiriwe abantu bose badukurikiye kuri Miunda TV1, abadukurikira kuri Rugenza TV, abadukurikira kuri Joshua TV, mwiriwe amahoro. Turashima abantu karyo tubanza abantu babashije kunyarukira kuri Miunda TV1 baraye bagize neza kandi abagize neza ngo bashimirwe nukuri nta kindi twobahereza usibye kubagura nk'Imana yo mu ijuru kare kose bari hehe gusa naje gusanga bari barankerereje sinzi ukuntu bari barankerereje barabanza bareba hirya nimba barabaye nka kujya yandi imbizi ivuga ngo igihe kimwe ngo abantu kuko abantu bari mu shusho y'Imana bazabaza bagasana berekeyeyo ariko aho baje kugarukira bandebanye ijisho ry'impuhwe n'imbabazi n'ishaka ryinshi. Turabashimiye cyane abantu babashokora subscribe guhereje kugeza none turabashimiye. Yego tunabashishikariza gutanga ibiganiro byacu mu bisharing n'ahandi n'abandi bayikore baze n'abandi mwazamuye nabo bameze nkatwe n'abandi bakizamuka inyuma yacu nabo bazozamuka. Ni byiza ko tuzamukira rimwe tugakomeza tukabaho. Yego iryo ryari shimwe rya mbere. Abantu barebye ibiganiro mwagize neza, hari abazabifungura ntibabireba, babirebye mwagize neza rwose. Wenda arashobora kuba yarakoze subscribe ariko ntari ibiganiro ariko n'uwabirebye yarakoze hari inkunga nini wateye. Kuri ibyo byose tubipfunyikiye hamwe
turavuze ngo ico umuntu cyose yakoze kuri Mibunda TV1 uhabwa umugisha n'ibyawe byose uzarame tukabakagara. Nuko urakoze cyane urakoze cyane Mibunda Yego. gushimira abantu buri umuntu yakoze neza bakwiye gushimirwa cyane gose. yego reka rero tudatindiye abakunzi bacu twinjire mu makuru iyo no munsi ahari ari kuvugwa. Murabizi yuko twibanda n'ubundi hariya imurenge cyangwa se no muri DRC muri rusange hose tugenda tuhanyarukira dore yuko tuba tubabereye maso. Reka tuyahere n'ubundi kuri Fureko Colonel Lieutenant Colonel Fureko aho yaramaze iminsi hariya Uvira nyuma yuko bamufurekeje nkuko akaba yazamuwe n'ubundi mu misozi miremire ariko akaba abo yasanze bitari bimeze neza. Yego habaye ejo nijoro Fureko amaze gukubitwa amaze gukorera uri torturere yicwa Rubozo ageze hari Buvira byateye leta ikimwaro ku bintu bibiri. Bahise bababwira ngo si aba nibo bantu muzamukorana bagira gutya, aba ni babazarendo banyu muzo muvuga ngo mufite ngo abakunda igihugu baza bakora bene ibingibi. Noneho bitera leta ifunwe. Babanza kuvuga ngo bamufunge mujane Kinshasa ngo bamarati ni mumuzana hano akagera muri leta imiryango mpuzamahanga ikamureba ikareba bo gisegetirwa avuga ngo afite ngo levaya wazalendo ibyo bahaye bakora atahubwo ni mumusubizeyo iyo mu rutumva ingoma nafazogo iyo ngiyo. Uzomubona iri kamera. Nuko famille igerageza kuvuga ejo bavuze baravuga ati umuntu yarakubiswe yakorewe torture ikomeye cyane ni mureka banze yivuze ni n'umugabo ukuze kandi umugabo w'imyaka 55 ihaje kuba hafi kurija kuri 60 ni mureka no muntu arakuze yarakubiswe yaravunaguritse ni mumureka rwarire hano tubaze tumurwaze bazavugaga ngo umugore umwe ngo bazaye inzoka ati ngo baje gukubita ati mukubite neza nicavuye mu nda nubwo ameze kuri ya nyine aba umuryango ga ntakundi nti wo muta iyo uvuga ati mureke tumuvuze bati mufate muje gutiriya hige bamurizi imodoka ngo bavuze ngo bagende ariko kwari ukwiyerurutse bamaze guhamaga bagiye guhaguruka ubwabo bahamagaye bati turaje imodoka imodoka Kiriba Sange Bwegera rimuri muzamuka Rubanga zamukiremera Katakidote mupaki Murenge ngo bagiye gushaka ngo abamukubise kuki ubwana bw'ubufura bw'amabwizamukira najya ruguru kuri Kagabwe buri gicarire abasoda ngo babushake barababuze aho barababaza ndi abazarendo n'abaturage sont des criminels sans adresse ntibafite adresse ntibafite ubabazwa ntibafite bayoboye n'abantu nyine n'aba centrase yego nuko takirari ngo bamara kuwamushitsa basanga abandi yari ahasize bamaze kubona bibaye kuri Fureko bigendera muri twirwaneho no ngo amare gushikaga hariya niko guhamagara umushefu w'umufurero ruri hariya Murenge ati noneho ugenda uzoza ufata imiti hano n'ibihuru mugume mukanda kandi imbavu murebe ko azoruha akagira gute agafata kabuce ariko bareba mutaye aho ngaho ari inkomeri ari bijya twababwiye bababajwe nuko yashitse kwibarabara mu byifuzo byabo bashakaga ko azahagwa ari n'ubundi barongwe baramushubije ngo shikasanga aba hasize bingende muri twirwaneho abandi bafurero bose bitawanyikiye ngo babashake barabahebura ntabwo ari umugabo muto umugabo w'imyaka 50 n'imisago irenga ntago ari umuntu mutoya ibyo yahisemwe nyine aba yabihisemwo ikibabaje niba ari abana batoya yajanye babaje kumugwa inyuma nabo nta kundi no kubasengera Imana ikazaruha ikabagarura. Yego ayafure ko tuzakomeza dukomeze nimba zo kera zira nkomere cyangwa nimba zo guma gufurekera hari ya Murenge yaruhaga akazoruha kanene ntawe amenya amaherezo yiwe zira nkone yakubiswa ku mugabo w'imyaka ihaje akora 60 zishobora kumugaruka zikazamwica zitinze. Iyo niyo option ishoboka. None sasubiye bamusubije ruguru yaramaze gukira kuko yari yakubiswe cyane bikomeye. Kandi bakubwira ko famille yagerageje kubabwira ejo ati no muntu none se ubu ntibaba mushoya ahantu hatari imiti hatari ubuvuzi bikaba byatuma kandi bari bashaka ngo afarico bashakaga
ubundi abandi iyo bagiriye ibibazo kure babazana ku bitaro, ariko ko baramukura ku bitaro bya leta bakamujyana ku miti y'igishenzi. Kurumva ko ni ukuvuga ngo bamujyana nyine ni ukumukandisha ibihuru n'imizi y'ibiti. Ariko nyine uwisunze abajenesi, imiti y'abajenesi gatakindi ni imizi y'ibiti n'ibibabi by'ibiti nyine araza kumwe imiti yawe. None nimba ari hoge amazi ya Murere niba muhi miravumba nuko niko yahisemo yahise kuba nko Murere yoza amazi ya Murere nta bundi buryo. Gusa ikitubabaje ku mitima niba ari abana batoya bagiye guhangayikira hariya, abana batoya bakiri abajambere twari dutezemwo imiryango minini cyane bagiye kwangirikira hariya, nta kintu na kimwe bagiye kurwanira bari abana. Yego andi makuru atugeraho nuko ingabo z'i Burundi nyuma yuko General de Brigade Gaspard barakina bari barafinda ari bake nimba ari Gaspard bari manika sinzi nuko aha amaze guhakanira ko ingabo zabo zitari mu gace ka Minembwe n'ubundi zari ku Mugeti zamanutse zije mu Bijombo, izari mu Bijombo nazo zikomeza imbere zizerekereriya haje za Mikarati. Ubwo rero zari Mikarati ejo nimba zizadivansinga zikaja mu Mikenke rugahita rusakana twirwaneho nibyejo. Ntawe umenye uko bimeze, imigambi yabo nibo bayizi, ariko abo twabasha kuvugana bari ruguru bavuze ati turabarinze n'umubiri bazanye badusanganye wundi. Ico tutabemerera co nico bavuze ngo yaravuze ngo rego ngo muri speech avugana na Radio BBC ngo rego ngo abanyamurenge ngo mu Minembwe ngo hariho Red Tabara ngo na AFC ngo na M23 ngo niyo iri mu Minembwe. Ukibaza ngo se umunyamakuru yaramaje ate se none abo abanzi uhaje guhiga mu Minembwe nabahe? Ngo rego ngo nibabaze ngo abaturage bari ngo kumuramza ngo na Kajembwe ngo na Bijomba Muramza na Kajembwe ngo na Mugeti ngo bababaza amakuru. Kumuramza niho bishaba niho bakubise abahungu babiri barabica. None karabaza ngo babaza amakuru ngo abasirikare b'Abarundi harayandi makuru babaza bahisha abantu. Gusa bajanye umubiri abo basanze bafite ubundi, kandi abo basanze birikwanye 10,000 n'imisago bya leta. Ari amadubu ari maso n'ubundi azabavugutira umuti. Tuhava twerekera amakuru y'Idoha ibiganiro byapfuye, ariko no munsi Dr Freddy Kaniki vice coordinateur wa AFC chargé na économie yavuze gato ntarasinguciye mu ijambo ati abantu ntibarambirwe iby'ibiganiro by'Idoha kubera ko n'umunyamakuru yaramubajije ibintu byaratinze abantu bibaza byinshi n'abantu bamaze kurambirwa. Arabwira ati ntimurambirwe kubera ko mu mbogamizi twagize yavuze imbogamizi ya mbere nababahamagara donc abahuza baza kubahuza bamara nabo bakahita bagenda ntibabikurikirane bagategereza izindi ntambara kandi zikaba. Noneho indi mpamvu nyamukuru ntawe bahabaganira mu mateka yiwe si umwizego. Yavuze ngo iyo aza kuba ari umuturage usanzwe ngo nta banke n'imwe iyo muha inguzanyo. Ni ukuvuga ngo kubera ko ngo nta jambo na rimwe nta kintu yavuze ngo atimize. Ni ukuvuga yantangaje yavuze ko turaganira n'umuntu uhakana ko turi kuganira. Iyo ngo habonetse impamvu ntoya iyo mu biganiro wahita ahagarika ibiganiro. Ati niyo mpamvu ninka bafite umusazi twarabibagiye mu bindi biganiro ninka baganira n'umusazi igihe akenge kabaye nkakaja ku gihe akibuka ko igihugu kiri mu ntambara bwasubira kwibira amapepo akaba amapepo nuko. Ariko yavuze nashimye mu bintu bibiri yasobanuye. Yavuze ati abantu bareke kurambirwa, ati kandi ntitugomba gukora nk'ibyakozwe Sun City habaye ibiganiro ariko ntibyubahirizwa. Ni ukuvuga ngo baraganira ariko ababiherekeza ntibyubahirizwe. Kubera kutubahirizwa nico gituma amategeko n'amabwiriza yanditse mu masezerano ya Sun City ariko leta yo kuyakurikiza no kuyashira mu bikorwa uko avuga niyo itaraboneka. Ati noneho rero kuri no ncuro
turashaka ko ino ntambara tuyishyira ku iherezo. Ati tutazaba nk'aba bagabo baza bavuca umugani ngo umugabo gito ngo azaraga ngo isukwanga ngo akuraga urubanza rwamunaniye. Turashaka ko runo rubanza turuburana tugihari, tukarutsinda tugihari, abana bacu mu mateka bakazavuga ngo ba papa baburanye urubanza barwana intambara badusiga turi mu mahoro. Ico kintu yagisobanuye neza cyane, aravuga ati turashaka ko ibi bintu birandurwa biturutse mu misi. Yasobanuye nk'umutegetsi uzi icyaha yakora, umuyobozi rwose. Yavuze ati ntabwo tugomba kuraga abana bacu ibyatunaniye, tugomba guhangana nabyo bigihari tukabirandura bigihari cyane. Iyi ni intambara cyangwa ni urugamba cyangwa se ni ibibazo turimo tugomba kurangiza tutazaraga abana bacu. Yego, kugira ngo ejo abana bacu bazavukire mu gihugu kirimo amahoro. Ikindi rero dusimukira hari Kinshasa, murabizi ko tubafite imfungwa y'umwaka. Ni imfungwa ariko hagati aho ngaho tutarayinjiramo neza, tutarayinjiramo iyo nkuru. Hari abitwaga ko bamukunda ariko wumva uko bari kuvuga nasanze ari bo bamwanga. Ni gute umuntu yaba afunzwe ukavuga ngo ari muri hoteli? Hari ico baza bita mu Gifaransa, habaho le mort n'uwapfuye, hakaba n'uri demi mort n'uremze. Dufite imfungwa iri demi mort ariko bari kuvuga ngo iri muri hoteli. Bo isangamo bari Kinshasa bose, iyo basabye ngo baje bamusangemo muri iyo hoteli, muri iyo hoteli ajyamyemo ishashe neza, iyo basabye bakamusangamo. Igihe ari muri hoteli bazakimenye se, bazakivuga. Amakuru ko ameze ni gutya. Uriya mugabo amaze gufungwa, amaze kugera muri prison, agaragaza ngo amayeri yo kuvuga ko ashaka kwiyahura kugira ngo asohoke ngo aje arebe ko yaje mu bitaro. Abasha ntibzabasha gukunda. Habaye none haba umuntu ngo watanze amakuru yiwe muri Etat Major. Bavuga ko 2002 ageze mu aho bita mu Rukuri mu ntambara. Yigeze kubwira abasirikare kandi ngo abonye ko intambara ikomeye ngo agiye kwiyahura, ati mureke nirase ni mu maramwe bwo musubiriyo twavuye. Abandi ati tunumurekera ngo ariko umwe ngo aravuga ati mureke yirase. Bakora ikosa baramubuza. None abamubuje bose yaragiye kuba nk'abarihima. Nukuvuga ngo afera zo kugerageza kwiyahura ni afera amenyereye ko ni mikina zakina akina abantu, ariko noneho this time bahamumenye yagize ngo arayikina n'indyaryahuye n'indyamirizi baramugumana. Ubu ngubu ari mu bitaro kandi ntameze neza. Amakuru twabashe kumenya ubuzima bwe ntimeze neza, kandi gikinde bibukega ni umugabo w'imyaka 50 yahisaga kuvuga ngo akubitwe atortirwe hariya. Ubu ngubu buriya ntibamutortira nka general, bamutortira nk'umunyarwanda. Kandi kabone we ihogana nawe yakore training. Bano bandi bari no kubaziza ubusa bakorera training muri Kongo, uriye we ni Rwanda yikoreye. Yayikoreye gashora yagwanye mu Nkotanyi, uriye we no muri oshe yabo arahari. Ntibamutortira nk'umugenerali wa Kongo, baramutortira nk'abajya Gisegeti yavuze ngo azakuramo abayinfiltre. Yavuze ko ati muri kirigisike cya Kongo nzokuramo abayinfiltre. Abayinfiltre ko avuga nabahe nabanga bahereyeho. Utomenya ngo ameze gute, ariko nyine ni umuntu uhumeka wese ni bibiri, n'ubuzima cyangwa gupfa ikizoza tuzacakira. Ico waruvuze utese bano banyakagara bavuga ko ari muri hoteli adafunzwe. Bano bantu nabanzi nabagome biteye ubwoba. Ikizo kubwira ko ari abagome, ndakubwira abantu babiri. Jean Sikoyi Muhamiriza niwe muntu wa mbere wasomye discours umunsi Kaminzo bapfa. Aravuga ngo la communauté banyamurenge ngo risque d'être exterminée. Bivuga ngo ubwoko bw'abanyamurenge buri ku marembera burenda gushira kuko buhaye bwicwa buzira uko busa tarindi kosa rihari. Ariko je wundi ngo agare Kinshasa ati leta n'imvyeyi nta kintu nakimwe ngeze korera abanyamurenge, biriya byose byakoze abanyarwanda. Selo lui uwitwa Oscar uri muri Maître Oscar uri Canada, iwe yakoze gitangaza kitarakora abandi bantu. Yandika igitabo avuga ngo le génocide de Banyamulenge, ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, genocide yakorewe abanyamurenge.
arayivuga arayisobanura, ifite amartikire menshi, ifite n'amategeko igenda isobanura, biravuga gutya mu mategeko mpuzamahanga, bivuga gutya mu mategeko ya Kongo, arabisobanura de tout et derrière. Ngo habe ejo bundi ati bijya byose nabyanditse. Kandi buriya nimba yandika ko hari jenoside yakorewe abanyamurenge, nuko yifuzaga nuko ico gitabo ciwe nyine icemerwa ndetse ikemezwa mu majenoside yabayeho ku isi. Yego, none akaba yivuga yaragipublishinze, umva adakwiye gufungwa, noneho abesha isi. Ejo bundi araza ngo yaje gusanga ngo yaranditse atarabimenya neza, karaja kubesha abantu. Ni ukuvuga ngo igitabo yanditse azongera kwandika ibindi, bivuga ko nabiriya yavuze ntawo bihagararaho, ejo mu gitondo azavuga ibindi. Usaririwe yananiwe no gusoma n'ibihe n'amajira mugano w'abaswahili, yananiwe gusoma inyakati ni nkuri indege irahira bushe, agiye mu Kagara, anafite n'umwako, agiye mu Kagara ngo kagire amahinga abiri gasenyutse gaturutse ku mutwe. araja mu ihengambo gusa hari ikindi kintu kinejeje, kuba amasunzu ari indani. General Gasita ari hanze, ahaje kumusura. Ntabwo bimeze nabi, ntabwo bimeze neza, kubera ko yamufunze, nawe yamufunze igihe kirekire, none nawe nahaje abaze yumva uko hameze. Nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Miunda TV1 na Joshua Entertainment na Joshua TV na Rugenza TV, ibiganiro byacu nakagenda kagaruka. Yego. Ariko purpose mu biganiro byacu iravuga iti, umusirikare w'umunyamurenge wese uri muri leta narwanye gupfa kw'abanyamurenge, kuko nibafana wazapfana nabo. Yego. Umukozi wese ukorera leta ya Kongo nabwire leta guhagarika kwica abanyamurenge, kuko nabice nibapfa azapfana nabo. Icya gatatu tugira ngo tubwire, n'abantu bahaye barekirita abana ngo babajane kuja gufora umundi mutwe, ngo watwirwaneho yindi, ngo yo kurwana n'iriya twirwaneho. Iyi mikino turayizi, ibi turabizi, twabiboneye hariya munani, umunsi basane n'abantarambirwa n'abankumika, umunsi masuzo bamarira akaza bahamba mu mwobo umwe, abana b'abanyamurenge 10 bapfuye, akabashira mu mwobo umwe. Yarwaniye irundu, arahafata hakuriki, hari kilometero cy'indege cyari gihari, hari kibuga cy'indege cyari gihari, hari frontier imuhuza n'ibindi bihugu yari hari. Niki kintu yari ko arwanira irundu cyatumye amara abantu gusa, usibye ubugome yamanye, aribwo bwamaza abantu bose muze mubona. Abamwegereye bose, uwagerageje wese kumwegera, abatishe yarabamugaje, abatamugaje baramuhunze. Nshuti bavandimwe badukurikiye kuri ibiganiro byacu, ntabwo dukora ibiganiro duhembera ngo tugire urwango, jamais. Turakora ibiganiro tubwira abantu ko batagomba gukora nk'ibyo yakoze, kugira ngo batazagira umurage mubi. Kuko nyine umuntu Rugenza niwe bivuze neza, yaravuze ngo karazira iby'ububwa, umuntu w'umugabo kuzira iby'ububwa ni umurage mubi. Turashaka abanyamurenge bahagaze mu kwirwanaho, kuko niyo nzira imwe yonyine dusigaranye kubaho. Turashaka abanyamurenge bumva ko kwirwanaho ariyo makiriro y'abanyamurenge bose, uhereye kuri Murere. Kwirwanaho nico cyadukijije, kwirwanaho nico cyatugiza abaribo. Rero ibiganiro byacu nakagenda kagaruka, naho mu wundi mwanya turahurira kandi ku biganiro tubabwira n'amakuru ya azaba yabyutse mu karere uko bimeze. Urakoze cyane Gipfizi, reka dusoreze hano dushimira abari badukurikiye bose. Ibiganiro byacu naho nakagaruka.